Ето, господин Спасич, 14 сати треба, како Велисо е на нормално возење, треба околу 14 сати од Скопје да се влези во Албанија, па преку Албанија се влези во Црна Гора, од Црна Гора во Србија и да се помини на Хоргош, граничниот премин да се стигне до Будимпешта. Некаде треба околу 14 сати. Па толку треба. Tu je veoma malo, tu je samo autoput kroz Srbiju praktično, znate. Tu se izađe na autoput i oni su izašli navodno, s tim vozilom su izašli na autoput tu kod Kruševca negde, su se pojavili na autoput za Niš i naravno su stali u Nišu, mislim da... Znači, je Kruševac imate izlezano? Da, tu se izlazilo. Iz Crne Gore, znate, kad uđete u Srbiju, Ibarske magistrale, vi možete da presečete, praktično preko Kopaonika presečete i pravo izađete na Ibarsku magistralu kod Kruševca. I to je daleko brži, a oni su jako žurili, to je daleko brži put posle kad izađete na autoput, jer oni da se vukli Ibarskom magistralom, oni bi putali ne 14 nego 24 sata. Има информација дека еднаш има застанато само? Jeste. Jedan zastajak navodno je bio, to je kod Naisa, kod Niša. I tu je motel i tu je navodno dočekao, ovo sad izgleda špijunski, ali to je tako bilo. Tu je dočekan još jedan automobil je bio službeni, koji je došao direktno iz Budimpešte. Postavlja se pitanje da se nisu preselili u taj automobil novi ili da li je promenjena posada, rekao bih, u pogledu vožnje, ili možda je doneta neka preobuka ili možda neki dokument koji je trebao za izlazak sada iz Srbije, jer samo su srpske vlasti zapravo na izlazu iz zemlje kod Horgoša zapravo evidentirale da Grujevski ima pasavan. Znači, nigde ga na drugim graničnim prelazima niko nije pitao jer je prelazio sa ličnom kartom.